الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Puas day nakasanglit iban pudji pamahasot si Allah mga katay manghuran. In bulan tanyubiyaon bulan hipaglulumba-lumba maun pakarayawan biidnillahi azza wa jal. Bulan ipagdarawhat sin karayawan dainha Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ipagtitinggal sin katahan kaligapan amo inwayroon makapaid da hapag dunya niya labi awla hapag akhirat niya mga palanggungan ha akam Islam. Bulan sumay pagtutuyo-tuyuan sin tiyap-tiyap bangsa muslimin. Bulan inkatan atawakan kamatauran din habang sa muslimin. In sila nag-apas-apas karena dumawat sing karayawan ibang kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan ha akam Islam. Bulan piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in syara
Amuna in Quran min lawhil mahfuz ila sama'id dunya. Dain lawhil mahfuz maun papanagnaan sin langit mga taymang hudaa kama Islam. Sarta waktu yari mga taymang hudaa kama Islam. In pahala apabila in manusia kumugdan atau akan makasabo. Tumindog misanda kuman ng 2 rakaat atau akan unung-unung na ibadat hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hitumbas kanya sin Allah ta'ala karayawan mga palanggungan haagama Islam. Labi siya rin sin na kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala kawaluan tagtutahon. In ummol sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haupo. Ummat kahinapusan. Sumagawa hadalam sin biyat to mga palanggungan haagama Islam. Ummat panagnaan sumud. Suruha sarta ummat pagdapa-dapa sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan pitao sin Tuhan Rabbul Alamin in pahala nila. In surah atawakan ayat kayo doon nabastatan yung mga palanggungan haagama Islam. Laong sin Imam Mujahid siyapot lang na sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam in hambo o kusog. Dahil na Bani Israel. Dahil na Bani Israel. Labisa silaha fi sabilillah 1000 shahr. قال فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Siyabot law na sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam inambo kusog na Bani Israel. Labisa silah. Imulin siya pagkukos nagjihad karna sin Allah Ta'ala mga palanggungan haagam Islam. 1000 shahr. Hangi bulan. Hakay wana riwayat mga taymang haagam Islam. In manu siya yari. Ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqumul layla. Hatta yusbih. Imindog siya ibadat sindum sampai abutan may naat mga palanggungan haagam Islam. Wa yujahidu bin nahar hatta yumsih. Magjihad siya karna sin Allah Ta'ala sampai siya abutan sinuno sindum. Imindog sindum sampai abutan sin may naat. Doon man may naat mga palanggungan haagam Islam maun may sa magjihad karna sin Allah Ta'ala. Na ajaib mga Muslimun mga palanggungan haagam Islam. Na ajaib mga sila Muslimun haibadat si manu sayari. فأنزل الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. بنالت لهم سماهات سي الله أنزلناه في ليلة القدر. يعني أغنم إن قرآن لهم سن الله تعالى في ليلة القدر هروم أم إن تقدر سن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك uno in panghati mo atawakan uno in panghati mo hatungod si Lailatul Qadar yan. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala hakarayawan dain doon halawm niya imano siya mga kapag-ibadat. Qala Allah azza wa jal Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr. Inom Lailatul Qadar mga palanggungan haagam Islam in mano siya apabila siya makapag-ibadat khairun min 1000 shahr. Labi in ibadat na yadto mga taymang udhaagam Islam dahil sinhangi bulan. Kawalan tag 2 tahon. Pasandungon mong mga palanggungan haagam Islam. In kita nyo biyahon subhanallah rin na kita nyo magangan-angan on time. Kulang ni magangan-angan ka umabot pa kita nyo kawalan tag 2 tahon sabab makiti in sin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makiti mga palanggungan haagam Islam.
Tiyo-tiyo in pangumulan sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa indirihilan kanila sin Allah Ta'ala hatungod ibadat apabila siya nakapagsambayang dahin doon 2 rakaat biya da sinhangi bubulan mga palanggungan haaka ma Islam impahala dum nag-ibadat fa Allah Ta'ala nagsasambayang sa 2 rakaat. Bang siya nakapagbasa Quran dahin doon biya da sinhangi bubulan mga palanggungan haaka ma Islam wayrun hugnaan nagbabasa sadya siya Quran. Katoy kuno pasandungon mo ing karayawan yato mga timang udaa ka may Islam dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akay para riwayat mga palanggungan haa ka may Islam an Ali ibn Urwa qala ذكر صلى الله عليه وسلم يوما 4 من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين. سبحان الله. لو سن عروة mga palanggungan na aga Islam sebutin dunggungan sallallahu alaihi wasallam inupat tao yari. Dahil ha Bani Israel nag-ibadat sila fa Allah Ta'ala kawaluan tahon wala sila nagmaksiyat fa Allah Ta'ala. Way, kawaluan taon mga palanggungan haaka may Islam pasandungon mo impagmamo kasi mano sa ito. Kawaluan si mga mano sa ito. Kawaluan tahon way roon naguno wala nagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله أيوب mga palanggungan haaka ma Islam alayhi salatu wassalam wa Zakaria Iban sin Zakaria wa Hizqil bin Ajuz Iban sin Yusa' bin Nun mga palanggungan haaka ma Islam in sila'y ni kaupat nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala kawaluan tahon wala sila nagmaksiyat fa Allah ta'ala. Naajay mga sahabat, mga palanggungan haaka ma Islam haupat mano sa yari. Miyaw ni Jibril, mga palanggungan haaka ma Islam law si Jibril. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naajay lang ng mga ummat mo hatungod sin upat amin siya amin ini, amin mga mano sa yari sabot mo. Wala nilalaw ni kay nga tanaw labi afdal mga palanggungan haaka ma Islam. Wala nila kay nga tanaw labi afdal. Amo na impyana og sin Allah Ta'ala mga palanggungan haaka ma Islam in surah Qadar mga palanggungan haaka ma Islam in yan law sin Jibril mga taymang haaka ma Islam labi siya afdal dayon sin amo in ki ajaywan sin mga ummat mo mga taymang haaka ma Islam. Yarin yung mga taymang haaka ma Islam wajib intiyap-tiyap siyula kandayin katutan yung mga palanggungan haaka ma Islam injo mga sindom yan mo na yung pagyanong Laylatul Qadar. Hasupaya kita nyo rimaluki. Ingkatan dumatong pa Allah Ta'ala kumawa sin uno nila, kumawa sin ibadat nila rom Laylatul Qadar pagsakali ingkita wayro makatamisan ng sulag mga palanggungan haaka ma Islam. Akan nabutawanan intiyap-tiyap uno-uno parkala amuin wayroon da uno. Wayra makawa paid dah tungod sin pagdunya labi awla in pag-akhirat mga palanggungan haaka ma Islam. Butanan ing katan kaligapan especially in biyaon labi awla in biyaon mga palanggungan haaka ma Islam. Hazaman sing kitan yung mga kabataan amo in pag-internet nila atawakan pagdota nila atawakan Mobile Legend nila mga palanggungan haaka ma Islam. Inyan wayroon makawa paid dah sumakawa marikitan yung papahala atawakan kaampunan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in magjaga kita nyo sindom Laylatul Qadar. May sabang saw pa mauno mga taymang udaa ka ma Islam. Haparakala amo in wayroon na mga makawa mo paid da. Kakausan tan yung magjaga. May ibang ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay labi afdal mga taymang udaa ka ma Islam. Subay labi afdal. Tuyuan tan yung hangpo doon yaon. Wala sa jabiyta sin Allah ta'ala sin Allah Ta'ala padungdungan sallallahu alaihi wasallam mga taymang udaa ka ma Islam bang daindo bang haono rin doon sumakawa Rasulullah nagkaptangan mga palanggungan haaka ma Islam. Kana an-nabiy Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil asr al-awakhir min Ramadan yaqul taharraw laylatal qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan
pagjaga kamo law sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam. Dahin singkup pa ibadat na ka fa Allah Ta'ala. Dahin singkup pa pagsambayang na ka. Dahin singkup pa pagbasa na ka Quran. Dahin singkup pa biidnillahi azza wa jal pagdikir na ka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin singkup pa pangayo na ka kaampunan pa Allah Ta'ala. Karena in pangayo mo yung kaampunan apabila nagtugma iman sin Laylatul Qadar. Biya da ka sinhangi ibubulan nakapangayo kaampunan fa Allah Ta'ala mga palanggungan na agam Islam. Sarayaw-rayaw mano sa abihat to mga tayo mangudha agam Islam. Makaabot siya papahala atawakan pakarayawan. Intumbas sin karayawan niyaon atawasin pangayo niya kaampunan niyaon. Biya da sinhangi bubulan mga palanggungan ha agam Islam doom na ngayo siya kaampunan fa Allah Ta'ala. Qalat Aisha radiyallahu anha mga palanggungan ha agam Islam. Law sina Aisha apabila law narumatong na indom Laylatul Qadar. Injungjungan sallallahu alaihi wasallam. Pag unuhon niya na, pagparayaw niya na madto impanapis na mga biyakato. Parayaw niya na yung pagpanapis niya. Ay bimaan na madyo magsadya marayaw injungjungan sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan haakam Islam. Ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Laylatul Qadar karihil mursala. Biasin sa pantun hangin inuno niya. Inkasay ni ay bimaan na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan haakam Islam. Yaon in pagtuyo niya. Iban sin pag-uno niya, amo in pag-apas niya sin pag-ibadat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, in pag-ibadat sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan haakam Islam. Law sin Aisha radiyallahu anha ang bukdoom law niya. Si masambahayang in jungjungan sallallahu alaihi wasallam inakuya unahan niya. Yauna kaunahan niya Rasulullah si masambahayang. Sampai law niya kita ako in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na midpidna. Inagi ko pajungjungan sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lima taf'alu hadha? Lima taf'alu hadha? Lima taf'alu hadha ya Rasulullah? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Ya Rasulullah, may mo na mayan yan paghinangon. Sinyampon na kayo mo sin Allah Ta'ala impaddosahan mo na kaon ay man sin nakahuli. Yampon na kayo mo sin Allah Ta'ala impaddosahan mo na kaon ay man sin nakahuli mga palagmungan haakam Islam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. Ya kolong na Aisha, biyainin nandil ka ko sin Allah Ta'ala impardusahan ko na kaon ay man sin nakahuli. Buat malain ka ninjungtungan sallallahu alaihi wasallam di magdusa mga palanggungan haakam Islam. Dahil na ni'mat sin Allah Ta'ala hambuk Rasul. Sumakawa lang sin Rasulullah, ya Aisha, di ka kumawaya biyainin nandil ka ko sin Allah Ta'ala kalabbiyan. In mahinang ako rin ng mga manusia magkasarang sukurkan niya mga palanggungan haakam Islam. Pila sadya kalabbiyan dihil katusin Allah Ta'ala. Yaon in kabuhita, yaon in kusugta, yaon in kapandayanta, yaon in nakkalta, yaon in pangatudta, yaon in katan kawayaan sin kuno, kabuhita mga palanggungan haakam Islam. Dihil tafa Allah Ta'ala. Dihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato in kakukunahanta. Suway misan na kumamani uti waktu hirihil ta inuno, in waktu tapatuhan Rabbul Alamin mag-ibadat mga palanggungan haakam Islam. Labi awla rin di harum Laylatul Qadar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat mataw dil kato sintuhan Rabbul Alamin mga palanggungan haakam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam lang sin Hudayfa mga palanggungan haakam Islam. Dan sa mag-ibadat fa Allah Ta'ala lang sin Hudayfa. Ang mukdoom lang sin Hudayfa radiyallahu anha kaagad ako pajungjungan sallallahu alaihi wasallam nagsambahayang tahajjud. Nagsambayang tahajjud sindom. Doon malong na imukad na injungjungan sallallahu alaihi wasallam bi Fatihatil Kitab. Amo na inuno, amo na in Fatiha. Tapos ang panamas sa injungjungan sallallahu alaihi wasallam surah Baqarah. Inuna-una kulang sa Hudayfa pa mga palanggungan na agama Islam pag-abot hanggatus ayat rumuko na yari Rasulullah. Sa wala da continue ra. Law sin Hudayfa, law sin alom sin pikilan ko law na pag-abot 200 rakaat, pag-abot 200 aya, rumuko na yari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag sa kaliway ra continue Baqarah.
doon malong niya. Pag-uusin Baqarah ampay Rasulullah namas sa surah An-Nisa. Pag-uusin surah Nisa, Ali Imran, mga palanggungan haaka ma Islam. Wayruun long sin Hudayfa, mga palanggungan haaka ma Islam, kalawayan sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam ayat. Way kalawayan sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam ayat. Hatungod sin ayat yaon bang parakala magtasbih tumasbih Rasulullah. Bang parakala ayat yaon kalawayan ni about surga. Dumo ay Rasulullah bang man sa makasud surga. Bangin parakala yaon hatinin ayat yaon makalaway injungjungan sallallahu alaihi wasallam hatungod sinuno apinar ka jahannam magpatilibon injungjungan sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan haaka ma Islam bihat tulong niya kahanong karayaw sin tag-uno sin amo in pagsambayang sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam pasandungon mo mga palanggungan haaka ma Islam. Mga sahabat na kauna yadto mga taymang haaka ma Islam apabila sila magsambahayang mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, baba na inuno nila, baba na, paraon mo na tuod. In masambauno nila, mamasa nila Quran na halaum sin sambahayang nila, mga tay mangudaa ka ma Islam ang kajuds. Ang kajuds, mga tay mangudaa ka ma Islam, in kaibanan bangin imam nila, hati niya mga dua juds da, magreklamo pa in kaibanan, mahiyan, gadagbos sin imam yan laong na maus magsambahayang. Narindi ka ito mga palanggungan haaka ma Islam. Subhanallah. Bang makahawa-hawa in ayat sin imam mga labito nga safhayaon. In kita isa magreklamo mga palanggungan haaka ma Islam. Magreklamo on time subhanallah. Bang man kita nyo maapon sin Allah Ta'ala iwan ampunon sin pagkaunutan nyo. Sin kapagpahil-pahil sin kita nyo biidnillahi azza wa jal. Sumakawa. Ingkabtangan sin kami bihaon mga palanggungan haaka ma Islam. Hati niya misanda kuman waktu maniyo-tiyo magtuyo kita niyo mag-ibadat fa Allah Ta'ala harum Lailatul Qadar ayaw makausaha in kaymanan in kita niyo malugi mga palanggungan haaka ma Islam in yari biadasin sa pantun mag-usaha biadasin sa pantun mag-usaha mga palanggungan haaka ma Islam in tiap-tiap untong kawauntan niyo dito hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin tiap-tiap untong sinuno tiap-tiap tasbih mo, tiap-tiap sujud mo, ruku mo pa Allah Ta'ala. Pangayo mo doa pa Tuhan Rabbul Alamin. Inyat tumakawa mo dito hadaratun Allah Ta'ala rin di harum Lailatul Qadar mga palanggungan haaka ma Islam mangkaw si Ma'bu. Subhanallah. قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Harum Lailatul Qadar yan mga palanggungan haaka ma Islam in karayawan. Karayaw sinom Lailatul Qadar law sin Allah Ta'ala tanazzalul malaikatu war ruh. Magnaugan in mga malaikat mga palanggungan haaka ma Islam ala ra'sihim Jibril alayhi salam. Inaunahan nila Jibril mga taymang haaka ma Islam mahiyatu magnaugan mga palanggungan haaka ma Islam. Numaog sila karna sinuno dahil napanugot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna lang sin mga sila ulama. Hadis sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam in sila sumalam mga palanggungan haaka ma Islam. Mga sila mu'minin. Sumalam mga sila mu'minun. Amo inaroom Lailatul Qadar yaw nag-ibadat sa Allah ta'ala. Dahil singkop sampay umuno similak in fajar mga palanggungan haaka ma Islam. Umuno sila. Amo in maun sila magsalaman pauno pa mga sila mu'min nag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat mga palanggungan haaka ma Islam. Amo in malaikat di magsulang ang kabayaan sin Allah ta'ala inihinang sadya kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo in yumulya sin Allah ta'ala in kapapanjari kanila. Amo yadto in sumalam mabiakato mga palanggungan haaka ma Islam. Hisiyo kitay ni hapangatod sin kaymanan. Sa sumagawa, in manu siya mag-ibadat, harum Lailatul Qadar yan. In yan, manu siya mahalga fa Allah Ta'ala. In tanda sin halga niya mga palanggungan haaka ma Islam. Harum Lailatul Qadar, panaugon sin Allah Ta'ala in mga malaikat. Iman sin Jibril, mga palanggungan haaka ma Islam. Karna sumalam sa Japamanu siya yan. Sumalam sa Japamanu siya yan, mga palanggungan haaka ma Islam. Wa qala Allah Azza wa Jal, salamun hiya hatta matla'il fajr.
Law sin mga ulama bianakan mujahid mga palanggungan haagam Islam, hiya salamun min kulli amar. Kasajahitraan na tiap-tiap perkala harum Lailatul Qadar yang biidznillah azza wa jalla. Wa qala Sa'id bin Mansur an Mujahid, hiya salamatun la yastati'u asy-syaitanu an ya'mala fiha su'an wala aw ya'mala fiha madha aw ya'mala fiha adha. Kasalamatan harum yaun. Kasalamatan harum yaun amun indum Lailatul Qadar. La yastati'u asy-syaitanu an ya'mala fiha su'a. Subhanallah mga palanggungan haagam Islam. Di makauno, di makaraos in syaitan himinang kangian din doon mga palanggungan haagam Islam. Di makaraos sumasat. Haipon ni amuin bunnaling pag-ibadat sa Allah Ta'ala. Bunnaling pagtuyo, bunnaling pagsujud, bunnaling pagtahajjud, bunnaling pag-ibadat, pagbasa Quran. Di makauno mga palanggungan haagam Islam, di makasasat in syaitan harum ya Allah. Sin Imam Mujahid. Law sin Imam Mujahid mga palanggungan haagam Islam, atawari siya makapaminsan na manusia. Katoy kuno mga palanggungan haagam Islam. Wa qal law sinuno, law sin Abi Ishaq عن الشعب في قوله تعالى هي سلام هي حتى مطلع الفجر تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. In pagyanun ayat sin Allah Ta'ala mga palanggungan haagam Islam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Inyan mga palanggungan haagam Islam, pagsalam sumalam in mga malaikat maun ha mga uno, ha mga ahli masajid, ha mga manu si miyaw nag-ibadat sa Allah Ta'ala. Lapay na rin di mga palanggungan haagam Islam in mga kababaihan atawa in kaybanan yato nag-ibadat hauno nila hawain nila biidnillahi azza wa jalla. Sumalam in mga malaikat mga palanggungan haagam Islam. Law sin Qatada radhiyallahu an, hiya khairun kulluha laysa fiha sharrun ila matla'il fajr. Indom Lailatul Qadar yan in katan yan din singkup. Katan yan din singkup. Inyan karayawan mga palanggungan haagam Islam ini paratong sin Allah Ta'ala maun pa mga ipon niya. Kasajahitraan iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala biidnillahi azza wa jalla. Akan na mga palanggungan haagam Islam, siningod kita nyo habi asin mga sila nakauna yadto amo in magtuyo mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala rin di harum Lailatul Qadar. Sabab karna mga tuy mga haagam Islam, di yari kapag bata iba ni kapag maas. Pila na sadya in bata bago wala na miyabot sin bulan ramyari. Nakaabot sila sin bulan 5 bay. Amoy Ramadan 5 bay mga palanggungan haagam Islam. Sumakawa wala na sila nakaabot sin Ramadan yari mga taymang haagam Islam. Di tanyo sab kay ngatan kita niyo. Di tanyo kay ngatan mga palanggungan haagam Islam. Wayruni ta uno himakusog atawakan ino imalamma atawakan malaas atawakan mabata. Di ko makayalong musubay na ba ako malaas. Ang pa ako mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Subay na ko lang mo amo ininim. Makasawa. Atawakan makalag anak. Atawakan makalag usama rayo. Ang pa ako mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Bay ni kasigpitan. Mahunit pag-ibadatan patuha Rabbul Alamin. Ya Allah mga palanggungan haagam Islam. In pag-ibadat mo yan amo yanin sabab sinikaridjiki kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murahan biidnillahi azza wa jal makapagtuyo kita nyo rin diha amon Lailatul Qadar biidnillahi azza wa jal. Ayaw na kita nyo magtukila bang hauno bang doom uno-uno naman sumakawa lang sur Rasulullah harum hika ini uno amo in kay na pusan sinang po doom dahin doon ko pagtuyo biidnillahi azza wa jal mga palanggungan haagam Islam. Tiyawag na mga mano si awak tuminig na law na kari ka mo magbalik. Kita ko lang na in Lailatul Qadar. Sumakawa kilupang ko sa jabang unurum lang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
narindiha ini ingkap tangan sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam pagjaga kamu pagtuyo kamu mag-ibadat tindoon insyaallah subhanahu wa taala mura-murahan madawat nyo indum Lailatul Qadar biidznillah azza wa jal amo in karayawannya demikian in kita nyo insyaallah taala amo indi kita nyo haramun sin Allah taala mga karayawan nyari law sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan ha agama Islam in tao amo in ini amo in pagharamon sing karayawan harum Lailatul Qadar amo ra imano siya di mawaya kaniya mga palanggungan ha agama Islam mga mo imano sa yaon na nagtutuyo yaon in baya niya yaon in doa niya fa Allah taala insyaallah taala rijiki anjasin Allah taala sindum Lailatul Qadar biidznillah azza wa jal wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin istaghfirullah استغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد mga kamaasan na mo patay manguran in Aisha radhiyallahu anha nangasuho pajungjungan sallallahu alaihi wasallam law na ya Rasulullah bang law niya dumatong indum Lailatul Qadar uno law niya in labi amma al-ibadat hinangon ko uno in labi amma al-ibadat hinangon ko uno in sarayaw doa sarayaw ibadat mga palanggungan ha agama Islam nahatungod sin ibadat ingkatan ibadat dinu nakarna sin Allah taala marayaw labi awla indayaw niya in sambung kana sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law na ya Aisha pataura law na ingkabtangan mo indua mo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni o Tuhan ko sabunnal to din ikaw yan amo in mangangampun mangdirihil kamapan haipun niya iban malas sa hamano siya amo in dirihil kaampunan fa'fu anni ando ya Allah maapa ko biidnillah azza wa jalla amo yan mga palanggungan ha agama Islam in sa lag-ulago karayawan makawatan yung harum Lailatul Qadar ingkatan sakit pangatayan ingkatan sakit sinatay katan sakit sin pangatayan mga palanggungan ha agama Islam dain naman ha takabbur dain naman ha jangki dain naman ha uno-uno katan hapagpakita kita atawa uno-uno na labi awla rin naman ha uno amuin astol mo maun patay mangud mo amuin bakas na kauno amuin bakas na kayo ang kay mukasaan sarta na ngayon na kamaapan ando paluaga in pangatayan mo biidnillah azza wa jal ha insyaallah taala rimihil kamaapan bang mo yan miyaap intay mangud mo yan labi awla insyaallah taala indilihil kay mo kamaapan iban sarta hasupaya ri maguno di magdugtol mga palanggungan ha agama Islam indua amo atawakan al ibadat mo amin hindo sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam ha Aisha radhiyallahu anha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا رب اغفر لنا رب اغفر لنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على التقوى يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا انصرنا على أعدائنا يا الله يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في غزة
اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم مثبت الأقدام، ثبت أقدام المجاهدين، ثبت أقدام المجاهدين في غزة يا الله يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا في فلسطين، اللهم ثبتهم يا الله، اللهم ثبت إيمانهم، اللهم ثبت أقدامهم وإيمانهم أمام أعدائك وأعداء الدين يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقهم النصرة، اللهم ارزقهم النصرة يا الله يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم كن لهم معينا يا الله يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا يا الله يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمهم بالنصرة في هذا الرمضان يا الله يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.